Kikubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi taka Frank Motors, the all-new Altros. Now, with more exciting features. Ka any ride, ka app ban book taxi bat bike, ban pensuk ya ka let kawan katkum ka jingdon kam jongpi, namar bangi nyokor ya ka por jongpi. Download ya ka nika app naka Play Store. Kajingalang imir jumut jong kajala Meghalaya ban Assam, kabalalong hakat santrik na itong alaja apulaya Holy Cross Secondary School Umkyang, East Jaintia Hills District, manyakran halo Jingïapynbeit puot haparang kini artli kajala hakawat kabaar. Ya kajala Meghalaya lalam khmat usumbut menteri rangba kajala uba senyaw bahalang dahar ka MLA jok saipun ka kong Santa Mary Shala, Chief Executive Member ka Jaintia Hills Autonomous District Council, uba Thombor Shiwat, katbaya ka Assam lalam khmat daw Menteri Ketanat Forest, Chandra Mohan Patowari, wadiw MLA jong ka Dharmapur Constituency. Hakani kasi lasakilang di ki Borsenshire District ki officer ni Ketanat Rekam Sorkar, bat kinoy alam Shnong jong kanigathan. Ubas niya bahalang dahar, hakajing ekran bigla patay kubor, ulapan tiyab baka Shnong Baikam, kabadan life hunyo tuli kilong yeng, kalapan pa kabakadan ni kajing ang nuot, mandung sa kajala Meghalaya, bat ulaong bayakan ni kajing dawa on sa Jingïapynbeit hakani kikanti.